Good evening. Northeast window bu thawai tani yang biriba kwai punamukpu ahan bamaktada kai sham yaifabana ikoknona kurumjari amadi thagatchari. Northeast window na puthokjaba thauram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thokdo wathoksing kupna khannaninga bagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is narco terrorist Singna landarakpa chahi ama haibani ningsing be mamang chahi gi me gi tang ahum 2023 adugi mamang da Manipur je tangdu leita ba santi gi chokhatpa gi lambi da khong thangjalaga yamna nungai yaifaba lamdam ama oiramani Manipur da international match pangthoki femina mes pangthoki G20 na chingba malem da Manipur je developing state yam fastest developing state ama oina India longnaramani adubu yamna laibak thiba dagi haiba tare very unfortunate event mi tang ahum se World Press Freedom Day ju oiribani World Press Freedom Day gi numit asida ai samaksu Manipur Press Club da pangthokkiba thorum ama yauduna leirame hairiba thorum aduda aibu hek Popiba aigi ipai bungobo kogi Manipur state thopang lupna ewan ama pibi gi thormama yauraga yam nuaina lerambani adubo thoram loiram daida WhatsApp da Facebook na chingbada viral video mayam ama tholaga nuairamba wakhanje adugi matik thamoi kailaga yamna nuaitaba ama phaugi numit adugi numidang wairam adaidagi hauraga ngasi tang megi tang ahum 2024 chahi ama mapung chap chana fare hariba chahi amajiki manung asida mioi lishing mioi chani gi mathakta sigre mioi kunthra gi mathakta hujik missing oi thiba khangdana leiri loinana yum kai lishing manga gi mathakta mai thado pigre mandir church maitai gi aruba laifam kayama amanga tak thon gre loinana yam graba mioi lishing yang kai humpu hena masa masa gi mayum thadok tongan ba relief camp sing the lady loinana sarkana matam khara lainaba fabricated houses sing da awaba khangduna lady masi yam noite adubu sahi ama fajalak pasina kari oiribono Manipur sida natraga masigi matungda kangdu anigi oiriba fibamje matau karamna sangdainaraga peace and restoration je kamai tawragadi lakni kari oibayai Manipur je Myanmar ga border oirubagi China ga nangdarubagi India gi geopolitical gi leirubana hoi singumba tangai fadaba irang je hoi Northeast ta communal gi oiba ethnic violence hanjan thokpa je hoi uri adubu hoi ai na leiba nungsijaraba ai gi sana lebak Manipur da ju hari ba thongdok se thoe adu makha tarakpada ngasi dagi sahi ma phara matung asida kari oirakpa yai kari no Manipur what is the future of Manipur haibasigi hiramsigi matangda khana ningana bagidamakta hoigi studio da Northeast window studio da lengsin bidun laibiriba ahan makta da ikai kumna jariba oza senior advocate khaidemani former acting chairperson Manipur Human Rights Commission gi oza khaidemani bu taram nokchari masung thagat phongdoksari noina ani suba panelist na hoigi chief editor kanglai paki mairagi hoibiriba oza wangkem sai samjai oza buju taram nokchari masung thagat phongdoksari thank you so much noina na suba panelist na Manipur gi sangnai raba socio political commentator oza posangmam sonamani oza sonamani buju taram noksari amasung kaikum nabu chari oza ohumbu nachana amuka janna ikok no khurumjari thank you ai ngasi hambagi hoi dialogue ki topic chang hambi wafam wahangje oza manidam lakchargi oza poije yamna ware chahi ma chap sana phare Manipur gi irangje lana je oza gi oiba mota ozana analyze torpada chahi amajida oiri ibaje karino masi kanagi maran oigadoribno masi tawum thokpa thodok laingak amadi central government na torkadaba thodok sing pangthorok na maram oiraga central forcing loina state police ki forcing tawdaba thabok sing torok tabadagi miyam michamna
खुन ngak pat thorak pa masi mayam je punna yengroga hoji ngasi maktajo tongan ba Manipur gi mafam kaya da maruina Imphal Valley Churachandpur Kangpokpi loinya Manipur gi wangmada India gi mafam kaya da loinya India gi wangmada Australia da Japan da Taiwan da US da Europe da ngasi chahi ama phabagi nungai tabe event mayam ama pangthui pangthok kare oja masina takpadi oja gi mota masi karino Manipur do orakadori beze oja na yengu matamda analyze toru matamda kari orakpa yai kari tabum thoi haibada ham makta do oja gi odom phungdokpiyo pani ngasi khanan na bagi hiram chi narco terrorist singna landarakpa chahi ama English taharagana 1 year of narco terrorist attack or aggression narco terrorist singna landarakpa chahi ama mapung pharakpa haiban madugi apaba phataba kali tawba hariba mayam do madugi observe tawba numit ama ona thokpa yanan mada mayam puramana budi dum khangnare mapani changakpa narco terrorist maroina kuki narco terrorist singna metegi mayukta landarakpa hai ado khangnabuchu amukupna thijilakanda lairikara haiba mi bhaumna chu confuse chatpa yawi what is narco terrorist narco haibasina narcotics drug kini narcotics and psychotropic substance ek haidana India gi na 1995 ta mama lagi drug lalonba drug trafficking tauba sigi marili na bese adugumba drug ki trafficking tauriba narco da traffic tauriba adugumba mayam aduna khuju kholai pairaga lal hoba da oriba insurgent natraga extremist natraga terrorism aduna tauba thabak asibu narco terrorist haiba drug pu lalolaga drug pu traffic tawraga lana sizinaraga adudagi phangakpa pesa aduna nongmei leraga miyambu kihanbagi thabak chathaba adubu narco terrorist na haiba samna harabada terrorist act of terrorism ase karinoda chumni ki fair donate I'm afraid ga haiba ikire I feel fair ga haibedo adudi khaitani ki ba bi khaitana hatta re jo khaitani ki ripse tak ne ken mai tar meteron English taharaga to strike terror in the minds of the people kuju khalai khaktar na sunate ko ai ki pung wa kala che da hak tak ning phai choro hak tak mungai ki ba adugum magi ek acha achibu act of terror adugum magi niyomniti adu act of terrorism adugum challi ba adubu terrorist adun de adugum narco terrorist kana bunu khon khangri cha Myanmar diki changakpa ain kainu changakpa mapandiki mayum makai lejadaba adugum ba kukui phuruk Manipur gi manung da chu moi gi jati leidi leiba han leiba chidi nataba adugum ba theyang na changakpa kangbu aduna drug lalolaga popi tharna du lalolaga madugi damukta lal hobigi thabak sarkar gi mathakta miyam micham gi mathakta kehan to handana chathar pathong tojin toriba adugumba narco terrorist singdo maduna adugumba kana gi mathakta chatharakpa Manipur gi praja sing gi mathakta mapung oina mitei gi mathakta kari gi damukta tang umduda chamna rally ne na chale aduga rally ne harge he homba pung tara makai tara mathoi degi forest bid office mai thare tramathoi makai da masu thare traithoi makai da masu thare adirge khale leraga ngalaga pung amge doi de khulai paibe maya mama maroina suda leiba kangbu ne haini adu maya mama nong ya laga rally duda peaceful rally ni peaceful solidarity march Highway to the Yausil Aduga Aranba Prasarama Moigi Gate Ama Centenary Gate Ama Mecha Medra Moi Machena Yung Auraga Taribra Adun Magi to Port Amada Metegi Kun kilometer Amenarapa Mapum to the Metena Tobani Hydra Metegi Maitare Mete driver Pure Mam a quick internet Hagat Payabum Tamda Karamiachan Mahal driver Ama
ꯃꯈꯣꯡꯅꯒ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯃꯃꯥꯏꯗꯒ ꯊꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯦ ꯁꯟꯗꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯔꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯋꯥ 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 ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩ 9,000ꯗꯒꯤꯅ 9,000ꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯔꯨꯚꯨꯃꯤꯗ ꯗꯦꯖꯥꯔꯠ ꯇꯧꯅ ꯄꯨꯡꯇꯦꯡ ꯇꯦꯡꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩ ꯖꯒꯥꯅꯣ ꯀꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯅꯨꯡꯕꯥꯟ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯅꯨꯡꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯃꯩꯇꯩ 10,000 ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯅꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯁꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯈꯥꯏꯕ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯝꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯩꯈꯥꯏꯔ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯔ ꯊꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯡ 3, 4, 5, 6ꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯇꯥꯡ 12ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ MLA ꯃꯣꯏ 10 ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ 9 ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ 3 ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ MLA 10 ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ MLAꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ community amaga enmity to promote enmity between the two communities Kuki and Meitei asigi pota putharakhtana hana chamchamna rol angauba phaiba lamen tu henba Kuki na kharana torambado extremist kharana torambado moitarana endorse toksindana separate tawdadami haidana kangrup anchi yengthina anmase tang taraga nithoi press conference to ba press the phone posidigi hore adudagi me 35 da Union Home Minister da moitarana usagi hariba matakta hariba Kuki joge mele tarana amu memorandum pidana amisaji aikoi tongana lehen biro Manipur government ki makada leningdre haidar mantri oino oina ruling party oina support tobo oina moitarana amu pire mathang akre akhona khalli Congress su yawaramba mantri waramba nagagi MLA sing Greater Nagaland edna chaitara mari mangam kimmangda toramba adugi matungina akoi Greater Nagaland chogali hayu haidana Congress ki naga MLA punamakase mapantara asi soi tawi adubu koide numi humni marin leraga akoi se course tawraga andu influence tawraga threat tawraga soi lobani aikoi ichana yana tawgiba nate ani chengdoraktana adigi mantri mandolda hanjindana bo leptana kaadana deputy minister maubo oidana tawgi adu yes ki hendana tawbane na for the time being ni dana ko adu maina aikoi ki Kuki MLA taragi sisu mana government parliamentary bu khoi minister am close oiba mayamam yauri bako ache puna magachi matang haktang ki dana tawbra na manga tarani thakai tha ama ani me jun adu babu ki dana leirabra kana hoji chahi ma pare ngasi bawba aikoi se ki dana aikoi ke khulai paiba singna aikoi bu hat kane habi ki dana tawbani haibisi lo na natra ka pong na hoji pawba haiba leite ba
अदुन सिगी फिबमदगी मोय तरा चना क्वाइदगी मरोब मोयगे लाहोब तो होब मनपुर थोगाइब पांब सिंगदो अदुगी मयाई से कनाना हापी अबेटमेंट से कनाना तवी सेक्शन 109 द पनिशेबल ऑफ इंडियन पेनल कोड की अदुग 120 कंस्पायरेसी से कनाना तवी मोय तरा ना मंत्री अनीना रूलिंग की तरेत ना अदुग सगोलिबा हुमुम का मोय तरा ना तौरेबा सुमाइना लाखपदगी कई तौरे असमदारगा मोय ऑफिशियल दि चनी तरम पने तो खर हेलमनी मदुना थामुकिन ममांग धागिबनी होजि चहुम हेन सिरमनी नकलनि मतको मी कुंथ्रा मथोय हेन मांगरे मिनिमम दा अदगी युम लिसिंग मंगा तरुक चुचानपु कांगपुकपी अदुग तेनोपल अदु इम्फाल दसो हायरो कुकी की स्वायरो कमिटी की दसो हायरो असिगम लमया मछि मी युम लिसिंग तरुक तरे मै थागरे मी लिसिंग हुमफु लेफम लेतरे आईडीपी इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन मनुंगी ओइबा यामना लेफम चाफम लेतरबा अदुगुम्बा मी लिसिंग हुमफु हुमद्रा मसिगुम्बगे अवाबसिदा अंगांसिंग छात्रसिंग लाइक लाइसु निंथिजन तम्बा प्रखा थागदबा अदगिदि बीए पास तौबन थबे इंगांग तौगदबा खोकदबा पुनमक फेल रे लेफम चाफम लेतरे मयामना अखोगी मैतेगी खरा पुक्चल चाउबा खतंग पसा पाइबा मीना आइसु मीसु अखोई मोगी दमकता अछु आई पांगे अदगी हा लाइक माइंडेड ग्रुप खो समजाय खोगी अदुना खो लिसिंग तारा पेरे अखोना कुन पेरे सेना सिटीजन अदु तौरे अदुगे क्लब संस्थान अदु तौरे हाइदना मयामसी पांगदना खोतना लेरे समना हारबिदा मी लिसिंग हुमफुमद्रा से मरम दमदा रिफ्यूजी ओइरेबा इसागी इरुमदा लेफम चाफम खांगदब साइजिंद सायादा नप्तना लेबगी भाप अदु ओइरेबा असिगुमगी ओइरेब पोट असे मसिगी चही अम फारकपा चही अम चथरेबा सोमदा मणिपुर सरकारना करिमता मदुगी दमुक्ता ngak sendana law and order se mai makota lerimi manipur sarkar da constitution gi mantungina schedule 7 schedule da union list number 1 center no pagedamni aduga list number 2 state government no pagedamni list number 3 hanjan haire akoi concurrent list both center ni state no pagedamni aduna list 2 da leriba list mai am pangthokadaba thabo ne pangthokadab si state ki masagi is own sovereign power da state tu gi manung da magi limit tu gi manung da man to jagadam ne maru no law and order to protect the life and the liberty and property of the citizen as article 21 da aduga freedom of speech na chingbana article 19 da freedom of labor chaba chatok chasin assemble toba punama article 19 da then amaga managadabani ainge bamited article 14 da asini chingba mayam ase sarkar na ngak sengadabadu manipur sarkar na toba ngamdre adu ngamdre gadi center na nithi janna tobirabra mayam no toina haina ba article 325 toga mapangi sapuna external aggression aduga internal disturbance thobadi manipur state adugi sarkar adugi mateng pangboina sarkar adum lehen na moina ko mateng pangadabni union government na masi mogi mathau ni ai adu nithi janna tawbra tawdabra da hoje uri besuni di chumi central government sipai mamam thar chung yang kai ni humpu ne humpu da hairisi akoi ni phu ga hum dei mari lawan lak han lere mi la kontra le ba lamasi da sipai se lak amigi mathakta lere ba adordi hujike hairiba periphery de tawriba hariba jaga singsi de tawre ka lamhen ba terrorist harakanda adugla men to hen ba manipur thogai ba pami ba kangbu du dana tana moi tu so muka khona lamen to hen ba methei malukta su yaw lam hel ga adu so pharo methei nam phagno kuki nam phaw haibana te ba hori ba se kuki lamen to hen bana hawbanina mogi hori ba mayam adubu ai khoi defense tawna bi da mukta aina yage ra yarora kun ngakpa adigi ha aram bai methei lipun adudegi adu do na lon tho in ne ba mase सरकार ने ngakadabne ba सरकार ने ngakadabdu ngaktarabnina bharat sarkar manipur sarkar ki sipai chana ngaktarabnina aigi mai pa irei kai ikun gang asi ngakna ba aina supiri self defense to ba private defense to ba yai
nangbu mi na hat ka dore di nang na sa kanjana ba mi do sihen ba ba maram oi me yai atam na hat pu di adru su ko hai na lady banina adu ki se to tor ga sarkar na pi dre adu di ai si bi abra hai dana kuki ka tai na ba lam sing du da kuki ne tek tor pa kuki la mem sing ne tor pa si da ngak na chen na to bana ba aduna adu ko po do manipur sarkar na to bangam jadre sarkar ki shakti lon lok tok pi re lok thoi hai bi su u de adu thabuk to bangam da baduna hai bani bharat sarkar na karimta tawdre mayam na khange hanjin na har ko kalne de Narendra Modi ji bharat punamak ki head of the government executive ki makok ni bharat se president na India ki represent torga state ki head ni hai bani sarkar ki di head of the executive the prime minister ne adamana kali mamta haidana tawre samna harabada bharat sarkar na yam chauna neglect toraba atomi gi machada tongna bado mama okpok tabi mama na magi pi hanna po omba adugi da ot pan nei ba kunja mala da nei ba adugi type ta machi chatha da na la aduna sumai na torok pa chi chahi ma phawa kan sida ekhoina kaido gani haiba si khanna nabi da mukta asigumba ngasi gi nume asimukta da ekhoi aina yaujaba taragi chaisu alaman mayam la cho haiba mayam na sajaba intellectual mayam na saba asigi su ngasi se me ahum tilsingani kolomdoi ningsing numit haidana palun tawi tongan bai chai na uksing civil society mayam chu manipur pumbada tawi aduga kuki na chumhogi makeup thokpa numit ni haidana tawi thadona mayai warapna peace oina tawgadabani peace tawpum thoi haibigum magi mongamada tawi chumaina tawraga lakpado adugi duda ujeki ngasigi nugi tv gi sida angkarna pathoi basa narco terrorist singna landarak pake chahi ama haibisi matangda ahan bara unna sumaina adugi tamukta tawbani haidani thamjage Tagachari oja manipu ai dialogue ki makha chatrap kadai oja samjai dong la chage oja samjai khoi je chahi ma mapung phare ngasi makta ju yamna keno hai tare khoi gi kuki gi MLA moi tara do khoi gi pangai da moi mitam saraga miyamna nongai taba mai thai we thodo pangtok kare loina na yamna thamoi choningai oi ba ima tret khak khoi gi sekmai dagi khoi gi sam nupi oi begi sam ji yamna maroi bani si lukuk thoga cycle na kangla phabu reli chakhiba athu matam da manipur da shanti hanjallang na bagi da makta singma thodok nat aduna taba tongan ba maham da manipur gi tongan ba malem da manipur masal lei ba maham kaya da ayam maham da event mayam am pang thoyo da samjai gi oiba mot da ham bagi round da sahi pharak pajida khoi gi tawam thokpa sing tarok tabana khoi gi ngasi phawda hojik phawda tangdu leita dana leiri masi kayam kuina simai sum tawraga satki gani kari gumba simai sum tawraga di masina kari thodang lowba tawbum thokpat mathauksing kari daga tai hamba makta oja samjagi mot phongdopio ai thamjage ai narco terrorist na ko landara pse hi phaba haibagi topic simaram sidani duga masigi maram digi ai ya lisim mere bi yama manina yam phajana gorage haubadi loi phaba hoji president phawdaba thambigre sida chokoi khoi gi khenaba ke belikte yam mana thambir be yam na bebeli yam seng thamgre ba asi di ai yam thagachai adubo kanone ga phaba hoji oiba film si khoi gi manipur si khoi gi manipur khoi gi ni tamba mani makha tamba lebak amon lerami adubo india ra pulle do india gi khoi gi magi apung goi magi lama o de leirabne adubo india da matam gi mani state sing se tholpa magi thodo thok singa singa se karma thoroba thokno kai wari no haibasi akoi india government adigi magi kolomra khoi gi meng chang thoe aduga manipur thoiba khoi gi irang haibasi ba kalupuri gi la irang haibasi di wana khoi gi ngako terrorist hare yamna narco terrorist kai no haibagi ain gi ke lo khoi phaina ta khre ko aduba samna so gi unar ben semester na haigi da khoi terrorist sing ne na khoi kuki man haire ba yamna nyam ma no yamda khoi phadana lu phone haire ba adu ji terrorist se terrorize to dra mana bharat ki union bharat to bodung ka ta ma bharat ki da kudan da mari pulan dara pa se bharat da ta illa lo dam ne ba agu landara pa sida magi marali jadra yam haiduni hekta bona hongi rang hokdra wai kari gi dam to no mai te gi jum hana mai thar khan tar ge to kari gi no wo har pripan to har to du de kari gi no bhai de
अदो को मणिपुर लगा खंगी अदि बार लगा खंगी अदुंदी लालु फिर कनानो मणिपुर थुआनो हुनी कनानो हाबिजी याम लाइना खंगबनेबो अदो अदुम मना येगनबा कनानो मणिपुर थुआनो बा इंडिया थुआनो हुनी कनानो हाबिजी मर लगा मणिपुर लगा बुक तोरो थबन तौगदबनेबो हाइदा ngasi mo wona ko gi thab adu gi thabak je ko terrorist mayam na manipur mi gi peri phi da le ba te mayam pu le mayam sira it at the simultaneously bomb adu gi caption me na ngoi caption na jum mai thai ngoi ma ma thari bang tane ba ko internet ki jug ni satellite ki jug ni lo na khang gi le ba si khang na khang sai gi yam na highway bi do just for some relation hum pu gi ma mathak tem ni gi sangam lo do li kem le ni ba ba gi pu si kai no si le yu ne ba ko अदु वन ले बाजी मणिपुर की चिंग अमसुंग तम अनि मक्सिदा कोगी सथोक बखोत अमत गम दना कोगी ओपन जेल हम फजल लगा कोगी लेबा बफर जोल लगा ने लौथोक पा रे जोल का ने लौथोक पा बफर जोल के लौथोक को रे जोल जी लौथोक या बगा सी बार की लगा मणिपुर लगा के वांग लौथोक ले रो को मणिपुर जिंग बो ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट का ने राइट टू लाइफ कोगी मोन खोंगों ने करी गिनो सी हम तुम ची फटब ने बसे या फटब ना दु अखो ने वे इना वंडरफुल वे इना अखो मणिपुर लगा अम लेनो मैंने बोला गाइस कहीं नो डबल इंजन बीजेपी शो आदम आकर मुझे सेशन तो बीजेपी अरे कि मणिपुर शो कोई बीजेपी लगा डबल इंजन लेना मैं सौ को हाइजे ये बा डबल इंजन अने की लगा कि मरता मणिपुर की मिगी कोई पुनः मक्सिंग नाउ उधना terrorist ने लांदा आके तो मुझे बोले ये वो मुझे करी गिनो बा और हम चिल्ले सर हम तो हाई दिन आज लेन कब थारे ना बीजेपी लेके गए हो रो नरेंद्र मोदी लेके गए हो रो हाई मुझे तो इन हाई बने मुझे बीजेपी सिंगर बुक तो लेना थारोई अदुम बीजेपी की नती हाई बने मुझे अदुबो मणिपुर की प्रजा सिंह में आम हालक पा थंजों कक्तना अदगी तब्जी में में आम सोशल मीडिया था थगतर उड़ाबा भी कुछ से मांगे थी खंग लेबा हेमचंद्रन जो भी मोगी मुझे फाउंड मोगी सोरा छोंद्री मी मैं आम चाहिए कि फिर वो छोंद्री बा सिबी लगी पुछी तो ये वो से मैं भी लेने बा अदुबे आइना हंगजिनेंगे आई लाचनेंगे सही में फरक तो सुबह कोई मणिपुरी पॉपुलर ग्रामीण म्यान म्यूट से लगा में सब चोंग लगी है यहां हाई है लोइन दे उधर या पता कोई लिस्ट के नंबर 2 था पीरी पा मुझे पीरी पा मैं अभी लगी बा यामरा याम बे हाई बे याम से नोजे पीरी में से कि अखो की इकाई खुमे जो की अखो की ओरेबल अखो की चीफ मिनिस्टर ना सही में फा मतम फाउदा करगी दंग भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी वाली साब गम दबरो मारे हम तो हाई नरेंद्र मोदी दी मेरा बाप मेरा मां है ना हाँ नरेंद्र मोदी लेके नुआ हो रोल हाई बनेबा करी की दमक तरो अदु मणिपुर में साक्तर मी रिसिंग हम फुगो तक जिससे फसल ओरे लेरबा अरे की सोम दम खंगद्रबा इकोनॉमी की आ लेरबा इदु कुछ सेक्टर हेल सेक्टर लोड मार्क सड़क सार बनेबा सुम हिंगे है नेबा सिग मतम करी की दमक माना दिल्ली दे चलगा माना कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर उधर कइनो ओरे प्राइम मिनिस्टर मसी की लान सिबु करी कुछ में लाने आई टेरोरिस्ट हाई है फॉरेन एग्रेशन का में हाई को लोइने कं खंग वा गातनी अदुवा असिबु चाहिए म चथेन करी गिनो सिमसिदा येओ सोब थाजे लेबा कोई की सेंट्रल फोर्स कोई की लिसिंग हम फुर है गुदन है को आई अदु सब्जेक्ट करेक्शन को अदु लोन वे डिप्लॉय तो दो लेरे सेंट्रल फोर्सेस की ममांग दा नार्को टेररिस्ट में न मैंने काप मतना मोर कम खामद्रे मोगी ममांग दा सी जुमै थाब मत न येओ लेरे ले भोंदा मिटर चाम दा खै बुजो ममांग दा लेबा खै बुदा आर्मी जो लेदो मै थाब दा मोई येओ लेबा सिदी करिनो आई यारोय आई सिदी यारो आई मियाम याद्रे आई चीफ मिनिस्टर में लेरे अब कोई की पॉपुलर ग्रामीण लेरे सिदी आई इनोरस बाय तो यारो है चीफ मिनिस्टर ना असुमदा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रा इचंग तो हाई बन दब्राबा असी बोलो तो हाई बन दन मा लेरे से करी गिनो मसी कोई याम चुम दबले मा दन तरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर अरे याम हाई बेओ गई मिगी मा कैबिनेट मिनिस्टर अने बेमा अखोई की इंस्ट्रक्शन इबोले फो हॉफ कैबिनेट मिनिस्टर अने याव मोगी कुकी जो मुतरा दना मत थोना कुछ चली ने बे याम हाइदो बस के माबो कुकी की कोई की मिलिटेंट की ना कि हेन खोतना तो बदु ये था अपनी ये ना अर्जु हाइद्रे ना हाइबो वो हाइद्रे बा प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म जे हम हाइदो अरे की नो फोम से मोदन सबमिट तोरे मिजोराम चले चीफ मिनिस्टर उनरे सी मन थुगाई दि अफो बुजे ने बरे तसें तक मणिपुर मियाम तो उलबने बा मणिपुर से लो ते पारो ले लिम को नहीं ले को लेगा किदा कनाना आई का थुगाई के दो को हाइ दिसे से असेंबली ले नि को स्पीकर फॉर्म ले नि को से करी ना लो ले दे बा असु करीम ता आई ले ते बने बा तो ना को लेगा कि को जिंग ले बि से करी नो हाइ बि ने बा अदु दे कि मसा काय के मयाम अदु कि मो पुरो काय मयाम पुन मक्सिना कोई खांग मो नत्रे अदु दी
na khoi gi di si ji ba ki la ni gi lo bi na na cha na su yaw da bi na ni di ni wa le ri hai re ba khajil da ba khoi kor khajil da ba police na gak tang bhul wa le ga si kapda hai do ni di peleng ni dei ku ga pel wa hai ba aduna si samai de ki to ga ima bu tare tu na ima ko ji ne la ni ma da khoi gi bo ni je na ro to ba sam du ni pi gi gi le teng hai bi samlang hai ji ne ba si chi du chu ka ka la ga da khoi na Manipur Shanti ai ni to ba pro po ore senu har ga mo da da really tamar kangla pho ga i ne ba kangla gi la fa me khor ka ka pa khor me ha ni ti pe lo akhor si war ba la ga pu le le na si da me gi ni de bi yaw de ni gi na chu sa yaw de na sa yaw de ma gi ba khu ga te ni hai ga ka ko Shanti han je lo ma le ba re fa re na law ri ba si lo ra ba le ni le bi ni pi go bi cher khok chen ba si lang a ba kwa apan thong la de ke an mani piran ani spu piran ni wara te bi de ko shilora bo tam amale mi uji je sex worker sami ko manga na do do na sa to ya ri do khamane phu gi do ki yo ba shi ke do hadi mari pura la si yam ta ti na chon bele ga ka mane ba ari si ma chai na hai dong ga le ka no ko gi ro je phe ba a khoi gi mani pura le auto ti ya ta ngai re bo auto ni cha ba ga ngai re bo gi Manipur ko gi jong chong de sin choi de wa chen mayam le yam de ku shwai o de batam da ko da lo da ko am ta pujin se ya bo ta che shu she ne se ya bo ba itelu chen academy shan ko lo yaw ri ba che shwai na tung da pujin se bo da pujin la ka da ko ne mar la ngak tere ari Manipur la ngak tere parsa mayam le ri ko ari ma to bu ya ro hai u che ba ku to bo ne hai da tu juro war ra tra jul item da ko ko te ka sen to da without territorial limit ade ya ko batam da Why puli? Karena yai puli ni orang assembly baik thabar tu. Assembly ada betul betul speaker tu central kan mana tu ko laga. Atu betul betul atu tren pan thau thagi betul. Mereka betul tak. Atu nak betul tu lebih tu aku atu kim betul. Hujung tu mereka tugai kena fong fong mereka kacau betul jadi kali kita betul aku mereka tu mana laku lejolo. Mereka punya imajin mereka pun bakti mereka pun oh yang bakui kai kumajeri yang bakui kai tu gini ba. Mayam na tare se sugar de shemra al haidur pol la thor pol ya ko mit pagal le la bi jumbi so ma sa do de ko choi taw da ko ki se mi choi de ko sa ma imam am je pulla se ba pulla gar kari dam do ko dar ko te ro sin la ko la da ra pho ma pur ga ko chahi ma yam dam na ida la ga taw chine mo khan de bidro dili choi chine dili da choi de ko re chim re ching ne lu ching ne adu ga marak se da ko ki ibo govinda su ki ko ki be do han haidir pa wi sing da Iran là gì đi? Hari cái Jun Mari da, lôi ra, xin hết lòng thuốc betam da, adum sati phagani, sati phagani là mà tiếng bằng biểu này, cái gì đồ gì mũi cái đồ gì mũi cái đồ gì, mũi mà sao anh đang ngồi kim bầu đồ mũi, đó là cái phồng để tum nó ngoài nó lấy đi, adum aku ini pun wah di mana pun apa gì người sih, sarkai itu sang kita phagani phagani tahu yang mana, sekolah kita phagani tahu gamak tere, dari phía dari mana yang tu gamak tere. Barat imagi batabak maya je boom pum thuai ko chaman re ne sen hai je phar imagi boom id boom pum thuai re ba sibor kai tu lege sibor lem tharoi hai bu la kai tu lege ba ne sen hai ani chap gam tre kan mo tam no mo no kapsel ju yu ke me aju ke me ne phong hai aju re hai re bo pha bo gam de su cha do su February ta ko pon da lu re do Wasi mau tu biar tu coba popular kan dia dari situ sudah hantu canderi kau itu center kau mana minum ni pun kan macam tu kaya kita tu mana tu pun lagi kan siapa kayak gampang tu mana apa si hari itu kau sampai show kau ni sampai yang ngang mereka nak apa ini telefon terus tu kilo kan terus hari pergi apa hai je tahu tu tu hari ni hari si pihak lain mana tu ada lagi yang ada habis ada kan si fifth tu talai tu nak tu hari berarti apa kau Ari cái chuyện DGP lấy đi, ari cái security advisor lấy đi, Manipur cái cái central lengan apa itu bagi governor Asian ni tu na, jadi ya, malu kami mana mah, yang tu Manipur cái governor aku orang pun cuma sebagai sandari kiri, mus sandari apa, tahu ni boleh, saya faham apa, adu nanti masih yang tu masam hangman le, adu na, aina haji tu mesti, saya apa, ayo Manipur lấy apa yang punya maksud, amat tak punya sesuatu itu punya maksud. Nasi koko megi aku gino sumen ro ko mana pajo wai hai ko ma adu mata ben wai
अरे मैं हम तक पूछ लगे जुल आइटन वाली सुबह जुल आइटन भाई मणिपुर कन्नबा कनागी नते मणिपुर कन्नबा मणिपुर फ्रीडम में करीनो अरु तब करीनो हाइबे कन्नबा जुल आइटन अब चंगे कोई अनि सुबह जुल आइटन चंगे अदुने ओटोटी साबा आई लीडर ने आई एम द बेस्ट कनको आई खै फबने आई लीडर नि आई हाइबा गोदो मासरा हाइबा दबा नंग अफब लीडर ने सिन हाइनबा अरे पुण्य चलकर कोई हजिक मरीबा नुसीद्रीबा चाही में फाउडर को तेरोसिल रानदारक लुसम गंदब अखोई लेंगाक लोइसिंग मयाम पुनमुकसे नरेबा नुसियो नरेबा नुसीनब लोंग थौदांग दो हाइने मुइसे अखोई मुइसे फजना कोई लंबी सोप चलू सि चुबमनी सि खोंगा लेत्रबनी सि चलो अदुको दु नुइतो नुइसे अखोई ने भोट मतमने याम तांगबन लखुन पीरी भोट से चाही मंगा की राइट तो पीगे दु थाका खिबने तौ हायोबा हुइती कना हायो मरें फलदना सि तौरना अम तौरना मैं वारे सि तौरे मैं लेरे अदुना आई हाजिनिंगदी आई करो सांग जरो आई हाजिनिंगदी हुजिक मणिपुर गिने सही अम भारत पजरा ऑब्जर्वेशन तौरिसिने तोंगा तोंगा ऑब्जर्वेशन तौरी मैम तौरी अम तौरी यामना फजना तौरी सिंग हाइबिगरे लु तौरिबको ऑब्जर्वेशन तौबसिगे मतुंग इनने मसि याम थुना लेबाक सिगी नुसि अकोइगी लुसनबा अदुगी पॉलिटिकल सोल्यूशन व प्रोपो एरगसुको देबिन द फमिन रगना वरी सारागा अकोइगी लुसनबगी वा अमा अकोइगी थंबा मदुगी लंबी अदुगी फंबाक तो लानो होनबदा मणिपुर गवर्नमेंट हुम सोएबा करिगी तमुक्तनो सही अमो भावा कोई नरेंद्र मोदी ना करिगी तक वा हाइबं गमदा को हांगदब करिगिनो करिगी तमुक्तो अमित शाह ना निमित हुंदे लेरगना मे कुवा पन नत्रो मा चखिबदा अदो आई निमित रांग मम नोंग हलकनी हारगना मा हलकरो अदो मणिपुर वाम जंगांग लेरगा मा हतति मेगी बोट मया बोट को लाइने हराव गमदा मसे थांग पीदना मरि मकुट हाइगतना अदो को अमित शाह लो हाइरमे लोई हाइरमे मन हाइरमे अखोई याइफरनी अखोई नुवाइने हाइबा अखोई याइफरिब्राबा अखोई नुवाइबिराबा अदो लानमक तो पोचो फंगथोयना लानमक तो पोचोयना असेंग बलेबाक नगागो इदाग मणिपुर लान थोई डेमोक्रेसी की फजर मसे मगा मागे मचत अखोई कोनो दो तराम उक्सरी अदुबुने मसि लानमक तो फंगथोय मतु मतु थिरोनी थिद्रो रिपोर्ट तौद्रा अदगी सखंग दबु होई पाइबसिंग कोचेन चेन पुलिस माना कापना सिमसे थिद्राबा इसेन जु खंगिने बचे अचुवाइना मिगी इसे गवर्नमेंट फादर अखोई मियाम यादे अखोई आई मियाम वादी थगे प्रेपने मियाम यादबा अखोई कोई हिंगेनो मियाम जी सोडिने गोडने मियाम खलाउ तौ बु खलाउ बिने ना हायरगा मोन लेगाटिन फादर तौ सेंटर गम निकदने हे सुमे आई मणिपुर चिमसे ओन चिमसे हाइदे नंगु बसे भारत व्यापारी ओगदमनी नंग पाइबसे ओजका ओजनो लो आई दरे ओदे ओरो हाना बिने फिरकरेबा फिरकनी अदो लोग लाकरे बाबा अदो अदो थोंग दो ना लोबु बा अखोई या वारे बा कितन खमु उ हाइदरको खबर ने तौरे नुति की पाउ तारे वारे मो गमांद्रे बा कुजी इयाम बसु वारे वारे तानहुम लाय इयाम बगी मनी मनी चलु मदमी चोले ने मिने अति केस नति ने कोम चसिगे को काय चु हाइबि उगे ना छि अखोई वारे खमु उ बा कुजी वारे बा तुबिन ने लेरगदि को चेक सुदर लेरमदना हक्वा लेरमदना अम तौरे वारे बसे वाबरगदी जबेन चिमिसा आई मरुबनी नमु सिरबा खबर को माने नमु गयना हको सुप्रा गाइदो लेथोगा हाल इदर को तुमने को दौरीसे तिनरे को को लगा नो ने लगा कि अचो ओइरा केन ओइरा नुवाइ जरा उक्तरा को प्रेस मिनिस्टर का पिरिमिरे मरु सिब गो टू विलेज गो टू हिल का नियम की निमेट कना सिबाइ असगाइ फेस्टिवल बाराक फेस्टिवल लुइरिया केन ओइरा देखि बिग G20 समिट का तो पथुइदो सिक्युरिटी मेंबर बिगी नोइद पाहिंदे अखोई 7 डेज चलना मणिपुर की बिगी अखोई याम देव सन फबा उत्तर अदवा तो भी अदवा हैनो लानसे मे हुंगी लानसे लुसिन जेन हाइब तारगदी अखोई की मणिपुर लंगांग लखुम थोप थौदांग दो लौगदबनी अदुगा मणिपुर की मेम जुने ओथोटी याम सागुमसी पुरप पुंसिन लगने अखोई मना ताद्रब थाबा सही भव मणिपुर कमल लंद्रबसे मसे अखोई असेंगबा अचुम मेयाम की कोलाव अखोई की अदुने साफु हाइबदी असेंगनिको मोदर मोइद साफु बपीसी अदु बेतरगदी मोइ लेरो नुंग सिंग चाइ तारनी सी आई थमजरिगे समझा याम पजे अपुनबना पंगन्नी हाइबजी मियाम न महेक सेंगना उत्पंग गंबताय हाइबनी याम पजे ओजा समझाय कोई लोयना कोई लेंगांगना अथु मतमदा सोल्यूशन पुथोगा तंगदु लेतान बिबनी याम पजे समझाय डायलॉग की मखा चतरक पदे ओजा सोनामनी मासरगे मानबो क्वेश्चन द ओजा सोनामनी कोई मे की ममांग से की मे की तांग हुमदा कोई हाई कोर्ट ना ऑर्डर मगी कोई मैतैबु एसटी लिस्ट चललु हाइना रिकमेंड थाव हाइबा कोई लेंगाक ची मगी अदुगी मायक रैली चतखिबना कोई चुरचानपुर रैली चल मतुंग तुरपुंग यौछलागा
मैतै गी युम मै थाबा मी हालकपा नुपी रेप तौखलकपा थौदोक मयाम थोलकपदगी मैतै ना मु अदुगी रेसिप्रोकल हाइतरे हनबा हाइतरे अदगी कांगलुप अनि जे खनरे हानरे मी मसिंग मयाम अम सिरे चाहि अमजिदा तुमदुना लेबा मी हातपा सिंग चनबा मी हातपा याम थीना हातखरे से यामने येंबा नुवाइते ताहिदबो ओहिदबो मयाम अम तागरे ओजा सोनामने जो फजन एनालाइज तौरी फजन नैनरी फजन ऑब्जर्व तौरी ओजा सोनामने ओइबा एनालाइज तो ऑब्जर्वेशन दा करिनो मणिपुर तौरी सही मिल तौरी करिनो अदुगा लाखदरी फ्यूचर दा करिनो ओजा सोनामने वे मोट थैंक यू यानी विंडो टीवी गी एडिटर इन चीफ मिस्टर ब्रजेंद्र माय स्टाफ पुनमक अमदी फॉर्मर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन की सीनियर एडवोकेट के खाइदम मणि साहब अमदी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन प्रेसिडेंट कैरक पोबिरंबा मिस्टर समझाई अमदी मालिम नताबिर पुनन कोक नंजरी जयफबा अइना ख्वाइदिं नकपदि ngasi बौसे मनुंगदा अइनि इसाना वासे अइना हंगबदि इसाना हंगबदि मसे रिप्लाई फंगद्रिने थर्ड में द थोक बि इंसिडेंट से मी लिसिंग कयानु पुल्लगा नोंमै मयाम पाइरगा किलोमीटर 10.2 तोरबुंग एंड तोरबुंग बांग्लादा मी चलगा हातकनी एंड हातलोरिबा थुगाइरिबा खोकारि पुनमक से असके टॉपिक असे हाउ आवर मीडियास हाउ द अथॉरिटी हाउ द पीपल दे हैव डेविएटेड Is it just because the scheduled tribe tanbagi tamaktarane? Never ever. Masidi makoina hobase kari achongba mokhi plan se koina tawna hawraga mi se hatpagi plan se tawna loire laga matungda tawrubas shoiba tare. Haiduna moine ta scheduled tribe se hetta moine ta masi koi question laga tawbani ne. There was no at all any play card amatas yobunate scheduled tribe in tawata some tribal people moi accommodate moi memorandum pirujai protest tarujai adugi matamda thought made the talk away incident that nobody is spelled out about the scheduled tribe. Scheduled tribe is nothing. Moi talib se Manipur se pura chathok ken talak miduna. It has nothing to do with the scheduled tribe. Nasi bausi manunda either a media, electronic or print media or any agencies nasi bausi manunda karigino masigi conclusion tabidri se karigino makoina scheduled tribe tangi hairiga ni mayam mite mem chela hat ki haisu is it a justice? Even the narco terrorists will not do in this manner. They are worse than to the narco terrorists ne makoi gi purpose di Meitei habise Meitei gi lenda ipai puna palamba mafam akoi gi lepak sining tam lepak sibu masigi pura mone eliminate tawraga pura cleansing pura khoi gi imung se white te thoga pura karim da dak ta handadana hato papun mi puna musa hala hala mone tawridu uridana pajani ising na te thok khotun karim ta clue phangdana bain toba miyoini but how it has been connected, how it has been corroborated to scheduled tribe ka. This is absolutely, I differ from this. Makoi ki shape oine na ba ako matkuin tawrisi lale karigumba procession ma tawuta there has to be some reasonable ground. Kari tamang procession tawduri kari demand na tawuduri sa but that particular day scheduled tribe kin it has nothing. Scheduled tribe which we had been demanding from 2013 tawdi equally when procession challe it doesn't matter anything moine sen hatok nare it doesn't matter anything to us makoi sole intention di there has to be some ground moi gyang tari is ko jalan hedna ko haidana makoi na moka evening duga madu musendora ga scheduled tribe ti issue yes if it is so and some lady atete group se lady what happened to them they have never discussed with them because they have never clubbed together. How our great electronics media and print media or other sources how you came into conclusion that it is just because from the scheduled tribe. I said this is absolutely, I beg to differ from the whole world. Scheduled tribe at the most a queen meeting me and kari kai makoida
मिते मैम ने मखोइबु कनदा इम्फाल लेब पीद्रबो मखोइद कनावम त खुना थीन तौग्रबो ममंग द करीम त तौदेना मोस्ट ऑफ द कोवेटेड पोस्ट पुनमक मखोइने लोइन पाइब ngakni we never differentiate he's a khongsai or cookie or kari ate sagai nuge no naga or ate this no akoi the Manipur the anybody who is fit for the job he is being asked to occupy it akoi issue maminati kadai diga schedule tribe ki issue se karamai to la pusan biri no ne mayam tabiri pun magamutang madi propun piu ne anam amatang play card amatang utkraba kana untang law kraba schedule tribe ki issue hobe taradi at the most DC office ki mai ki compound chakani schedule tribe ki tong ta koi sit-in protest tawri akoi masi yadeshi tabiginu haida schedule tribe has nothing to do with this narco terrorist mi ki dimasi plan ase kuirabani tawri base Manipur da liba akoi firan pai mayam pun musu tumna leiringa masa gi personal gi interest yes vote lepi is a masai personal interest in lepak se bato win kana lakke ne is there anyone who can say that aina vote lepi is ai pesha loroi ai mai pesha lon pajar ka thokane pesha mari se charoi ai ko phayom purdam ka ai lit laga ai pajam mang to thok to guni toloplu pra ai pajam loi jen thokani ai kari gum tong pesha aho bim tong ai mas loroi kana Manipur kana pokre gene ade no lepi say these are all personal interest ne ai gari de firan legi damni ai tuna mamang gari chekdamni mamang chekdam matung chekdam ai gari se khwaidi lupa lakh humbu manga humutra gumo gari legi damni lakunthai tarde gari tongoi ai jumje shi tagudamni shi tagudam this are all personal interest lepak ngumi kya thokane there is none amen hai pu na chin thi ngatani na ai lepak shabat na kari shabat ukhage kari shabat ukhage na khoi nasagi personal interest first then next comes to the public service no tawri base anyway aduna aina hajiri say I am very clear narco terrorist ki group na 3rd May the talk to be incident dudi that was a long plan that was this obnoxious and despicable behavior samoy hanadigi hatokpa khotokpa halurgi kholgi ton plan bulldozer ka pudun hanadigi ready tong thamidugo schedule tribe committee ki jumna kari mari lene gene sab ko amta de haibiuna my two colleagues my senior column ta haibiune makoi khangi makoi tawdiri bese lale world masmi natabam changhidore haidun makoi schedule tribe chak hat napsan bai wani ne maduni tawdi madu akoi shuga holle moine no do me ko lady in any way this the narco terrorist people Mukwen hai akoi narco terrorist not yes you are absolutely you are narco terrorist you are just like a Talibanism gate that no torido no mi minum shi khang da ba nakoi ke lo ya da ba chana patap nakoi ya da ba nakoi na pamadu da tawgen to manu nakoi lege pun mak 90% or 95% that you are all terrorists you are all chin cookie jo you are all illegal immigrants nakoi ni out of 5.5 lakhs guma chorak na or 5 lakhs guma chorak khare hen lady chin cookie jogi group adi manunda those who are indigenous only 66,000 a few thousand 66,000 and few hundreds khatani na khoi remaining more than 4 lakhs people you are all illegal immigrants you are foreigners you are a murderer you are a terrorist masini masa koi khangdabani amta pan jengbiu government of India digi akoi gi thoi be che changni jengbiu original chin cookie jo ki manung the cookies sabdo han khushi yana ta karumdo British the cookie yana kauri akoi de khongsai hai anyway you are our brothers those who have come 1804 18012 gi the Sirachan Maharashtra thambiram manakoi nakoi de you are only 66,000 few hundred nakoi ne mi mayam sim loina pusallaga missing mayam se jamhallaga nei gi mayam gi tamaktan hone pura koi gi chingi lampun mak se pura loina ne kon gra poppy plantations madi uhi wahi kakpa kotpa tona completely destroy ton hone pamang mang ne no tawbani nei ne Manipur mahang ne tawbase ai ngasi tara gi cheshu chachari tara gi cheshu da akoi gi marwapang naga community gi
अखोई बरुम पंगसु लपी की I bow my head to all those Naga peoples. Noi jamna civilized oiba jamna janta bang aktani. I know one gutna hangachi. If I'm wrong, pardon me tabiri punamag. Nasi sagi kuntra mangalay bada. Ako'y group ani kak ako'y hadari sunari. Howres narco terrorist the hobune se everybody knows. Chehiyama pare. Chehiyama pabasiga. Nasi bawsa manunda solution proper ngamdri manamdi kar mane porkan moine talib demand se Manipur di mite ipuno loin thokro Manipur di sagai ipuno loin thokro whole Manipur belongs to narco terrorists ki Manipur ni high gi demand ni aduna kar kapna ba khona ba tawna khotna tawri aduna akoi sagai group mayam leriba siga nasi nagaga I'm sorry cookie ga chin cookie joga mitei ga Tonoriba land ni hai. No, this is wrong. Chin cookie joga Tonoriba land say this is called the conflict. This is between the Manipur's government ga Miti dinati Miti highway alone nati Manipur the Taripun Nashakun Awana Taripun mas Nagai groups so ate groups no Awana Pangrabo. Ako Nashi Bajar de Injang Indian Laktribanga Chak Sa Nung Chaning Kopa Ayama Pangrabo Tau Pangrabo Chili Kulumase effective or affected will be submitted to nothing. Every other section 33 people community you are also being affected. Adu nakoi memli purung ta in hangachigaw giba nasi aina Naga community one of the big community major community. Is it not the time for you that at least to come and to console both sides and as a middleman amo oina so that the peace can be restored? Madam the Bharat Sarkar di mamit ushal laibani na mo suspension of operation Bharat Sarkar ki laidi. Adon Bharat Sarkar di it doesn't cost anything and it doesn't harm anything. Bharat Sarkar enjoying it. Adu ba koi di shagay kuntra mangani. Kuntra mangada group aman asumaintan akoy bi mo pre-plan tawraga hanadigi nomay mayam puraga mission punamat chaloyna one day complete no taw ko hayna akoy prepare ta hog dabani akoy di do mo notorious me natte. So I urgently appeal to the Naga community. Amuk once again, you are a broad-minded people. Why not you come forward? White is a white, black is in black. Have you wine amajendo pui matam se jokti bro. Manam da koi china ngakter koi mesen khanna da punan lebe se government is to vidra wanina. We have to live together. So my sincere appeal to the Naga community, please come forward it and look into it. Who is right? Who is wrong? How can you bring in the solution? Have a solution how can you bridge these differences? You can make an effort and we will welcome it. Have something thamjige. Thank you so much. Faza wai kya thambigi ba wai faza bam da phagi handa ki tholei ba kang ki rang je pre plan to bune hai baje mayek sengle ai daloki makha chatharak padai oza mani dum la se oza mani phagi hoji pre plan oza sonamin hai gi da phagi mamang da hoji tamna sum wari oina tholok pa ngangnarak pada sero sugunu napat lom da mahuksa gamana da mong da cookie sing na cheng mayam no wan gi ba loinya na chucham puda khoi maitai na hoba marup kaya ma tawda cookie sing na mi thada phang mi tang tara sing ba mi thada phang da ba paisa sing do giri ta april thada phang na ba piu na hairak pa loinya na infan da leram ba cookie mayam ma infan thadu chatna ki ba loinya na lenga ki da acho ba pham paira official oi ba thabak to mayam ma lip lawra chat ki ba masin takpadi karigumba kharadi hana pre plan leire haibani loyana mi hom dai irang thola matung da bukanglu ani gi khanari baje khamjan bagi mahutta MLA tarana minister ani yauraga hoigi tang mi gi tang tarani thoida separate administration talakpa masin takpadi pre plan leire haibani oza sanamne jam siang na haibani oza sanamne jam analyze to bayam observe to bayam chumbani haije sum soina chumgane na thaje oza sim sai matang sida oza mani gi ba moche masi Ojekti khanga bani na nakan ani maki oibada kanara roi lan to usi kanade yasana por aji amaga la leju haira roisi haibasi mathau taribla natragadi sum lanje ngasi dagi chahi amadi hore chahi kaya muk ta gi damu haibasu khangde sai matang da oja mani go mot hai lan se dum taunaraga masa mathanta nakalani magwana leraga phunari bani sina waraga tokpa ma adu ngai ta de Mama community ani da tawbanina matam do yamna changani matanta pharakpa haibachi anai ba ising pukri se
ꯐꯝꯊꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯏ ꯐꯝꯗꯤ ꯐꯝꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯏꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯊꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯝꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯝꯊꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯅꯩꯕꯗꯣ ꯅꯩꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯦ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯅꯥꯜꯂꯤꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯇꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯏꯑꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯟ ꯅꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯏꯑꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯧ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯍꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯎꯠꯄꯤꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯐꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯁꯤ ꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯝꯒꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯆꯤꯞ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯝꯗꯨ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯁꯦ ꯚꯤꯂꯦꯖ 900 ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ 4-5 ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ 100 ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯈꯔ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯥ ꯂꯣꯕꯨ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 30 ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 13ꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ खरा मोई के खर कोई कन पांगन बदल है जाए है चुनी यादे नंग छदर ले भी यादे है नंग छदर ले लो कायना हाई बोर्डम द चट पोट असिनी यामे बा अदुना डेमोक्रेसी चट पले पक्ता दी अदुगा रूल ऑफ लॉ चट पले पक्ता दी रूल ऑफ लॉ सी सरकार न चप चानी एरन बंगम दे लॉ एंड ऑर्डर फजन कंट्रोल तो बंगम दे हाइबिदुना अमनी को लेदी लेदी में बचन गदब से अदुगी लॉ दी लेरगा ऑर्डर दुदा इन बंगम दबा खोतबा सरकार न सु कंट्रोल तो बंगम दबा मय किदी डेमोक्रेसी सी खरा खंगगा consciousness कर अमेरिका दे डेमोक्रेसी याने बा ब्रिटेन दे याने बा जापान दे यानी अदो कम्युनिस्ट पार्टी दा याने बा डेमोक्रेसी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी आसी याने बा अखोगी सिदा कैपिटलिस्ट कंट्री दी ओइरगा अमुकसु खंगिदरबा अदुना खंगदबा मयाम दो तोरगा दी अदुना अखोई ततना है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चटपले पाक ओइरेन 2018 दगी 19 दगी स्वीडन की डेमोक्रेसी हाइबा अदुम्बा रिव्यू तौबा कांगो मना हाइरेबा पार्टी मल्टी पार्टी न पार्टी लिसिंग द लिंखत यानी अदुगा मी मंगा के जो पार्टी में लिंखत यानी लाख अम के जो पार्टी में यानी अदु इलेक्शन नाइन लाखपददी मचा 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 सिंग दु मुतखरे खर चाउबा रूलिंग पार्टी के मायोक त लेबा अदुम्बा कांगबु दुदी फागनी पुनगनी होजी दिल्ली दा अहिंग मच मिनिस्टर में जेल थमिदनको मसीदी मा जमीन थाबा यादेदना होजिक थगनरी अदुना सुप्रीम कोर्ट ना खनरा अनिगा हाइदना अदुगी पोर्ट अदुदा चीफ मिनिस्टर ओइदी बामपु जेल द थम्मेबा इवन मिलिटरी को तौबदने प्रेसिडेंट खंगे प्राइम मिनिस्टर ची फारगा जेल थम्बा मा फमदो ओहेंदबा अदुदगी हतोकपा मा तौबसिदा आइबो माबो हालो नत्रगा मतो हाइबो नते ओइद्रेबा सुपनम सासोन मिलिटरी न को तौबदा प्रेसिडेंट मा जेल लेन प्रेसिडेंट ओइदी प्राइम मिनिस्टर ओइदी आबिसी लेते पृथ्वी की त्याता बट हियर इन द इंडिया ददी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यावगदबा नि होम लेयबा मणिपुर की मचांग अदुगा तैसिदा हौजिकी चीफ मिनिस्टर मा मराल मानव साचार मेन बसासु फाबसु ngамद्रे अदरसु माना हाय करोड़ सामदे लौग्रे कलाय दलेबा आय अदुदि खंगदे अदरसु अप्रूवल दुना हाय हायरगा जेल थमिमनेबको होय अदुना लोगी ओने तौजहरा लो खंतसु मानद्रेबा कोगी ऑटोक्रेसी से मसी तौरप मालेबा अदुना
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯕꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯤꯅꯤꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ यूनिट कंपोनेंट यूनिट अमा प्रोविजनल स्टेट अमा अदुगुमगी अमेरिका दा हाइरो अमदा हाइरो अदुगी स्टेट अमगी मकोक ना गवर्नर ना सोमदा अमेरिका दे गवर्नर हाइरे अदुदगी सेक्रेटरी लेरिबा नत्रगा सेनेट स्टेट तुगी लेरिबा मयाम अदुना स्टेट असेंबली की लेरिबा अदुना यूएस की प्रेसिडेंट उनजगे हाइबदा नोंमा खक्ति यादब याब्रा मरमदी मा चिल्ली खोले निनी सोबद यानी पुंग खरि मनुंग दे यानेबा अमेरिका दे यानी ब्रिटेन दे यानी जापान दे यानी चाइना दा यानी बट मणिपुर से था तरा मा थोई निथोई चाहे मंगसी फारे से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना अदे रूलिंग पार्टी के मंत्री मयाम ना को थेंगना रेदन को एमएलए मयाम ना कोनसानी फुना ओपोजिशन की लीडर ओपोजिशन की मयाम मना चलगा प्राइम मिनिस्टर मुतो उनजगे एना हाइबसिदा उनबा पिजरिम नेबा अजुदगी राजनाथ वन ऑफ द एमएलए ममी हाइदोपिगनो हाइबर रूलिंग एमएलए मना हायबा कोई राजनाथ रमो को ना वन ऑफ द हाइर राजनाथ हाइबिगे अन था हुमरी मंगा तोरकी ममंगदनी को हायना हाइदा प्राइम मिनिस्टर ना अमिसागा तुम तौनारो हायना हाइरे नो दो आई एम वेरी सॉरी हायना हाइरे हाइरी नेबको अदुना लेपाक अमगी मकोक असिबु मपी मपा असिबु स्टेट असिगी मकोक ना नत्रगा मिहुत चिंगना उनजगे हाइबद चही अमा उनबा फंगदबसे मसिसु वर्ल्ड की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड त यावगदब पोट अमनाबा सीगी लेपाक असिदनाबा खना लेरिबसे अदु चे लोगदे याबा चे लेपाक से लेनिंद्रे ना आई प्रजादगी आई रिजाइन तोरगे ना हाइबद आई तफम लेतेबको आई अदुम लेबे ताबनेबा आई कनाडा दा चलोबे यारोय दिल्ली दा लेरोबे यारोय आई मणिपुरी मागी मखादा मसिदा सुम लेनिंगी अदुना अदुगुंबा सरकार मिकी शासन में मकल होसे करिया है ने छाय लोइना हाइना रे सरकार दे अटैक तोरे दना अदिगे नेशनल हाईवे दा नथरो बम ना थोंग थोगाइदि दुबो चनापति की कनु योगद्रिंगदा हजिकी इम्फाल दिमापुर लंबी सुदा अच्छा पलमैनादा अदो नेशनल हाईवे नथरो स्टेट हाईवे नतेबा नेशनल हाईवे दा थुगाइरे स्टेट गवर्नमेंट नसु कम तौद्रे हाइरुरगा एनआईए दा सिनगनी एनआईए दा सिनबा हाइबचना छोड़ तौबे यारबदे नागा हजिके मैतेगा कुकी गा मैतेगे तौरिबचु एनआईए दा सिनगनी मयम तुमि लेबिरो हाइरसो then you ban whole Manipur police you completely you stop you withdraw all police one to the government एनआईए लेरी सीबीआई लेरी अदि ईडी लेरी लोनी सुनो थोखरो कुकी सिंजे कुकी लमेंटो एनम सिंजे फाननबा एनआईए दा सुननबा कोई कैबिनेट ना वारेब लौदौरे हयेंग सि वारेब लौरगे हायरगा तोथोना अदुदि फागी तारनेबा अखोना हाइरिबसे मणिपुर गवर्नमेंट फानिंग बननेबा अदुना खल कन्ना हाइजबसे समदायचे कई तौना फाबीरुदना तौरी केस अनि लेई मचानु पासु फारुदना जमीन द लेरिमि यहो खतंग हाइरुबदना फायबा अदुगा कुकी लमेंट टू हेनबना सीआरपी ना हागे सेंट्रल फोर्सेस अनि कपखाय ना हालिब कदोरा विदिन 24 आवर्स कि मंग फारबो फारमोय 24 आवर्स कि मंग फागन खली चिंग तम परा तो पर तौरेगा एयर स्ट्राइक तौरगा थीदो नत्रो अदुदी नतदना अदैदा कैसु नतबा अपसपा की अहानबा होगलप मतमजुदा मिसिंग जे फारगा मफम रांग खंगी गा खंगदेगा तु दैनेबा कोइ मैम जी ह्यूमन राइट के ना लाउदना छै निफु यांखै से लाउरगा लाइबसे अदु माइने तौबिदो हजिकते मोइना तौनी अदुगुमबगी लिच छाजदो अपसपा सिजिनरगा नंफु हाबुतबुदु तौ हाइबदि नते सिगी टेररिस्ट सिंग असिदा टेररिस्ट मिहात मिपुन तौबा मिनुंगसी खंगदबा सिंग अदुदी फारगा हजोकते तमो यारगना कापना बदहालो सुदे साइट फुन थोक्त्रो
maya mama mi mga kaktana halabatubu ain gini aidana hoi phaba yaba ko di pharo ko yaroi daba ching atu de na thok tana ching ga dable ri kapa yaba ni ne kapa yaba ne ba kapa yaba micham mama da to re ta kapa ga budi yaroi micham na taba adu magi ching atu de yes an second round je khara ten tak na hai ra ga adu na sigum magi phibam mama lei bani na yadra tu khai maru oina aroi bedai na thamningi bidi Bharat Sarkar koi praja na matter si solve to yaroi ba yes ki kangbu ga mete gi kangbu ga wari sana bu an khanari ba ni sin di yaroi ba whatever mete na habdu ku na tar roi mete gi government ni ga haina lawra bani na chief minister sina tor ga wari sa chi haru de nang na walu te har ane ba adu di Bharat Sarkar na adi ga so nam na hai do atoba community na dana adi gi muslim mete muslim na adi India gi church kangbu na Hindu gi kangbu na RSS kangbu na aduna ko hari ba mayam sin mayom chillerga mete gi luchin ba kana kana lei adu de ga sam sam ko ro tan thiam ko ro ha ja sona mani ko ro hom chau ko ro ko mi mu ko ro ku ki gi na kana lei adu du lei ai te le ki ko ro du ko ro ai IPS Delhi do lei ri de ko Hyderabad ta ka da mo ki ko ki gi lai hai ba mam brain wang ma mam chulo na ko ro adu ga home secretary to ga mi sa to ro ba ri sa no kari noi thogai ba ya kai ko ba separate administration nei tu di haroi mani pul pisik pu da du mai to gunu adu ko di noi ADC ki shakti pirsi panchayat ki shakti piu jila panchayat ki piu jam mano ara da tampaki SCP ba ya ba su piro adu na noi da kai bam ta tholoi hai ba sin ching ba to re ha ga so to go da ba po na ba adu to go da ba po to na dum to dra ga di khoi kai dau ni adu ri sim tang ha ga adu ri noi na kan bi da ramni na khoi di kuki la lo ba sing kuki ne attack tor pa ngak thuk na bai khoi ki khul ngak pa sing de gi kulai lo ba yaroi pha ba yaroi ai da kum bi da kalai le khoi mai bel chal cha sing na tori bi se cham da sam chum me ba ai ukil loi ba ai na hai lip se ai un kai be thabuk to hai ba na te sarkar na ngak pi ra roi yang roi nu na thok pa to hai na ara jok to ro hai de civil war to na ro hai di kari di upai le adu to hon ba chum de ba adu gi mutta kon ngak pa sing do chi kan nong mai pa hen da na ba mi cham na nong mai pa hen da na ba volunteer sing na nong mai pa hen da na ba sarkar na ko non to ra ni ko mi la ka ma le re manipur da amuk chu tha jul ka ni ron na ta khai ni mete yo re ko pha ga ni kuki yo re pha ga ni na atop pa yo re pha ga ni asi de hingsha to ra ma chi di to ni haidar meeting na kai na idana chap man na to udran ji kumbi gi nupi mucha na amau na ha ma hai jaya na hari do khoi ngak te gi wan te kuki la men ma sing da su mun bi ro ado ga khoi gi da su mo lo khoi mam na hai ra ge pi thok ro hai na adu de na ta na kuki na sum pa hel le ga som de ge na sum pun chil ga tham ge di cheng khoi gi mi bani da na ma si di ya ro ba adu na sarkar na kupna khanbire ga manipur sarkar na chu rajanti wala maroi na BJP sachon pari be kangbu na center na ta na ba method ama khoi ta me kontra ma toi bhok manung da ningthi jana solve to widar bordi khoi punam matam khara di thajok charage hai na to godra achune ching ma si to hunning ba adu ko na mo bi BJP do Oza yang pasai, hai wahai tu dah hai tar. Yang pasai macam mana? Hai dah loki makan catra pada kau macam dek kita ngairim atau oza ni tu macam kita kita pipi ke. Oza samjai dengan saya first round hai biram ba wahai yang pasai wahai tar kau authority yang mi hai bani Manipur je leadership je yang ba yang leadership je yang winning ba masih oza kau wakalon je kau ki tanah ni pan super lok sabah election ni mamang da leram ba mi yang ki wakalon ga lok sabah election la ba matung ki wakan je tuan ba koi china macoi ta gi ba si amat thulei ba loina na Manipur da amtang thom da ba lok sabha election da yama tam thi ba mong am thokre masina kuiju kuidre state ki ba assembly election ju lakadore masida khoi sum ngang dai khoi sidai la ba intellectual myam ngang dai se sidagi hena chati bu tholok pa yari hari ba masi ola samjai si akhoi jin daga yaw ba jar masi mitai jin daga yaw ba jar khoi je yamna leader winning ba mi pung kudi maksa ama khoi je yama tholai je masina su some point number da sina joji Manipur da tang tu lai ta dri ba se soi matang di su kitang leinam ngane nang khalai mota loi mak winning ba makok loi winning ba se oza lo samjai nuai ba bela si ai ajak sa phamina da al ani bang phamina ba
yam solution je ko gi ya ma mangi mani na su kamai ta peace process la ra ko ta udage lenga ta ya ba kai no hai ban tham bi bo adu aina ko je fa bi su lak che ko ai lak se ba adu ba tam tro je ko gi uchi ko ba situation yam tha thi ra ba mo se ko gi kai dam la ga na ko gi se thing teng ma yam le bo khang ni to ka thom le ma yam se ma si ba se phajan ba tur to na ala ma lak pyo mana pungu upan gi pum de pham ba khanda ba do le bak si bo ko kamai to ko cha chi ge na kau bro be hedi kau ro yam ra pha ra hai bi re na so ro sat pa ya so si to ba ya ai ne si ya de si to ya hai le ko sum ba je ko gi yam khong kun ta ba ma sok phamen nai na tung gi future generation u ba le ba kon ora ga de ko gi ting teng ya ma re ge tongan ba se khang hi mai ko ga na khana ne ba ya ye ba si so ko gi advisor dai tra ma to gi ta u de ba sini khwai ti hen na ko na ba si na ko gi al ba ma na pham ba ma sok phamen khang na taxi kha si khang na mari ba ki wari kwai to no na sini ba अरे साइ आइना ओथोटी याम साबा हाइबे याम लाइबगी प्रमाण दि करिनो हाइबदा अखोगी सेक्रेटरी खुता कुदो या फबा कान थोकी गेने हा इतो मछेन गे मन दमा की फमान मुनदना भाई भाई के तरवर के लारे आइना यमो आई छौ थागुन तौजनेगा तुंगु सोरी ये पे तवे दो अदुगी जनता तरम बिगे तम रखोगी अवाना खोइबो सेक्रेटरी खुता कुत्रो इतो फमान एक पामदि मोगी जेरमदि तौदुगी तौनतरेबो अदुना खोइदि आई एम लीडर हाइबसे याम जामेबो अखोइना आइना आइजे आइना मांग थाब गक्तनेबो अदुना मसीगी मतंग किदा आइना हाजनिमदि अखोगी मयाम पुनमक्सी अखोगी आई लीडर नि अदुनि अदान हाइब लेरगसु लेबागा से अखोई कांगोंग साइरे लेगा गु साउ चांग लेरगसु बना तगुम थोकमागी थबक तो अखोई पाकेट पंगम दन मयाम वारे अदु ओरगदि अखोई मियाम गे लेरे अखोई इंट्रोडक्शन मयाम अरगी एकेडमिशियन मयाम लाइक मयाम पुनमक्सी बुसु अखोई हगत पयारेबो हगत पयार को बोन पुनलगा तरग से सु पुनल इदरा सुमाइना तौरगा मैम तौर पुनलगदि अखोई सोलबगी अखोई माइ पाकनेबो लेगा फेर हाइबे यारो सेंट्रल गवर्नमेंट तौ यारो अदुगा सिनी ए पामजरिदि अदुगा एफबाइना हाइजिबा अमरा एफना हाइबनो यागी कमाइ तौगिनो अखोई बोर्ड की मतमदा कमाइ तौ इरांग थोई खोलोनो हाइबे मतंग आइना हम तेन हाइजे मतमदि कइनो ने अखोई अखोई मणिपुर सिब कइनो मणिपुर हाइबे अखोई केटिव मार्केट कनागी इंडिया की केटिव मार्केट ने मणिपुर बागी मसागी रिसोर्स लेजे साना फोक पुथोकते लोन मा खोदि मोदि नीरा को की बेगर रोन लेगिनी मोगे थाव हपगा आई गाई थौरिनी लोन लेले ने मैम से शासन मैम अब तो लोन तौरिने बा लोन मणिपुर की सुबो नो मसागी रिसोर्स प्रोडक्शन पुथोक पुन लेप खरबने बा सि पुने लेप लेरबने बा कोदि हिबिजो करिनो बा कबाई हिनो बा कोदि हिंगी सिबो सिगी फियम लेरगना कोई बोटर ओइरबा कोई मैम सिंगिना पुरा लेखाद लेबा सेंथोक बि फत्रबा अदु लेबा लोन लेहलबा अरगी बोर्ड लेप तो मीदुना मल्टी मिलियनर करोड़पति की लेरगना मीसे लेबे यानी सेंद लेबे यानी सेना थौबे यानी अदु हारगरा अदु दु तौरगे बोट तौर इनेनी अदु नतरो एक मिने पम थोके हागे यामना हाइबी दो मिने पम थोके हाय तके लुपा करोड़ का पारगे मिले हम अगर नंदुरिगे हाइबे दो हदकी निपान सुबह तान सुबह की हद की प्राइवेट एक्शन दे मी में बाबन जी लुपा चारी चौम हंधरे ना लिसिंग ना तरे जो मबलेबा अदुना इंडिया गवर्नमेंट की मनपुर से चौखट स्टेट अमा ओहिंदना रिसोर्स पुथोक्तना मसागी मसाबु मसक खंगजदना चुनो मत ओहिन मनतेबा पूरा केटिव मार्केट वन थमगांदा अखोइजे मो कॉलोनी अमो थमगांदा डिपार्टमेंट पुलिस सादरगे अदुगी नत्रने अदुगी नत्रा बाइजे येंगो सानाबदा पावर हाउस मोदि अखोना उरिबा ओलंपिक थोक तरह मणिपुर स्टेट अब अखोई नेशनल अखोई लौनेबा अरे कल्चर येंबीबको अदु अखोई लेगा लोइसिबानो खंबियोबा सेंटर येंगे मेजे करिनो अखोई येंगिजे मोदि नीरगे सुम चारा अखोई हिंगदरा हाइबा अबारी बाखि अखोई सही अंबा फजन थोलबा सुम सि लान सिबो खामगमदि चमगमदि करिगिनो कुकी नाको टेररिस्ट के रोशन मन हाइरबो अरे बॉर्डर फेंसिंग खाबी रहेगा बॉर्डर फेंसिंग खादब कईगिनो यालमदा आसाम राइफल गाक्तिगेदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आमी अदु मतुंग आसाम राइफल गाए मोने गाना मी मिटो मे चंबर तरबो मु चंबर तरबो हेजी आ मोने गाना नंत मिटो मे चंग हानि बना तबचे सी अचुक चाव सरकार की भारत सरकार की मियंग सिक्सिब लान मन तरबो मतमदगी मे अखोय लगा कजौली देहुगेबो सुबाइना असोबि सी याम लई अदुगा आई टेंशन जे अलिबुंगो सु लेकिन बेरी ऐसा अखोई इमा तरह मरु कोगांदा कंगना लाए को येंगो निपी मरु कोप है लोरबनेब येंगोब अदगी कंगना असर फल होते खुब बुत लाइसन सेंगब मफम लेरमदो कनाना रुखिगेबा इमा तरह नतरो फी थोंग तौरगे लौथोक्तर खांगमदना अखोई चखिबदो
시 지고바 지고바 머리푸르 니파시바 춘드라 그나 차는 이게 머리푸르다 머리푸르 이습 가나 또게 바로 내가는 지금 미행들이 야는다 플라스틱 스테이트 하 트레트렌 카운실 아래게 이런 테리토리 아래 스테이트 훗 저희 콜롬도 세이콘 지고 히요바 파시 스테이트 가나 사이 로 세번 넘서다 아 또건 그 바도 치타 타비르가 레니 미비레 봐 아들 아까 하고래 하고래 봐 하고래 이래 아들 아까 레이 봐 tukar migi hile university le ba amba le ba tambi bo manipur gi migi na ko terus migi ba pa ni sang pom yam na ko gi manipur thugai na ba ring do sem na manipur gi ko gi anak pa ko gi pili phiri gi ba ja ga bo na kun ta sin na ka do ba to ma mo ka gi bre ba ko adu mo gi mama ngda mo ka pa ga da mo ka bo security forces chen na ngam de ba ku to na ha ba ka ro gi ko february gi trata February ki trat deta more sigi ki thira ko ki kar ki mogi armor teng thojul ina thog ba tamira kuki militant sing na jura to su puthore re to su so ka pe le re du ga kuki me jana ne ge se le ra pa so ngi par gar mo ka khal ka ku to ba adu mo le gar bin da do ki ba chaki ba hi mo le ala so no kan tan bi ki kun bi dana ima bien me am kes par mo mang jura isa thaduk bi mo le to bo ya roi ne na me kun ga pi do ki cha no ga se bani yamna hagido agite face to jaba jere like hagido ire bagi nushine modi indara nushine ko ire bagi nushine ba ire bagi ko kunga kunga kane ya gana kiespar mang ulo do bang 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 kapagana imam ma ko le ke tambire bine adu yeba adu batam dina mogi MLA amatana adagi MLA ni piro ne biantana kiespar mang upagam to mogi ka khawo ba ire bagi na pin ge ba subai tang dra ko gi thongna logo do ba ri mare ba tang chu thogu matam dari tumin leibi leibi no ai chahi mai je koi sange akoi te bi discuss ke ma pun mana akoi na pamjaba som sasi na khangjaba mayam ji ahla ban mayam yamba sorami agi yamba banja mayam pun mana ngangi kari gano ke ngangi se akoi khangba haijaba kupa dugi kharadu ko tara sen tam jumane ba singa sikara lo bi ge nu sing chai bene ba yamba sorami ngangi yamba ni ngangi mayam do lo bi tara gedi no ala hal lo to lak pi he lo do lak tro ko ke du si ko ko on si ge ha ge dam ne ba ada sumaina ko to busi ko ge phaba ai yam no waite adu sing batam ji dai ne ten je rage kwai dagi no waite ba madi moi na leba ngak pi de gi kun ngak pa hai angang jing sahi trama pan dagi na sai kun ga ni par ku tha su angang thuki ma yam se moi gi pusi ma ya ro ko moi gi pusi ma ya ro ba moi bhani puni hai ba ta kana moi gu ma kan bi ri ge ba se moi kara sim ge moi kara sim ge moi gi puthok pusi la pa ri bi sing mukti puthoi bi ni mo je tung future generation ma kan nuri bra ko ai di abu se phabi ba aduga kanona chi ko gi nuk ga si bo ko gi kun ga pu sing na ko gi manipur ko gi karo da police ta ari ko central ki force ta ne ka pa abu la yaw bra yaw bra ba se mu gi di ka tra happy da ko to se ka tra hali di mo to ri ma to ri di adu bai to ro ko ma na mi se mo ri jeng de gi mi gam da lai ba adu ba se fa jana ko gi semester atai mai puram na central ta pen thang ne ba akoi kunga pura kai thabuk tokte nonga sente process no kap halude adur hali sente process ni gi kiem changa na mi ani hatu ini mo jo hat khibne si khela si jing biu si hai ga dam ne ba adur akoi yam na talle na wa ngang su de na ai ro sinjara ge aduna husik ma pun mo jo khoi ma to punjin ji laga su akang he me am ka ru kra ka du si ga tan la ga ru to to do lo biu lan se sai ini suon gum di aso koi lanje chai ani suan gumji hai bani oja samjai wayam pase ai dialogue ki aroi ba wang ai oja sonam ni lakse ko oja sonam ni phare thokre thokra janu koi semdo wo ya ba na ti oja ai oja nasana hoji bo hingjarak pa da phai manipur da kanglu koi birang je mari da kumbadi thengna jare kuki naga class to gi ba kuki paite class to gi ba Mitai pangan class to gi ba do handak mitai kuki ngu class to re masi tung da ju asigumba khoi khujin ma mai muk chaw balam pitru pit kabalam masida nasana mang jabada urkhul tu chorchampur metro rail ga chelan ningem baya imphal ga toro ko yamna nungsi na hoi amma tabra pik kabalam da masin lemin re sina watani same race facial manipur pan tho kanda mayam na khoi to racial discrimination to wiri ba khoi bhantan yeng piri mayam je khanbiyo nungsi biyo duna oja sana mani masi matau kram na hoji thokre pare sahi ani ju phala roi jai oja samjaina masi yana bu program bagi damak ta khoi masin amaga kuki gi leader loina na khoi maitai gi leader pullaga wari sanaraga khoi with the help of central leader sing yaw ga haitare athu matam da masi wari sanaraga athu matam da shanti la la khoi punna chakhot minna ji haibas da kadi kai bage oja sona mane
yam phaji hanak tawri base narco terrorist groups gi mo the deliberate mo the long plan ne mo tawri base manipur se khwai the soft state oibanina modena mo tawgi haine torpani anyway thoki pura mo laibak thi akhoi na hanadigi mase preemptive measure lahu daba akhoi che jamni easy going ni akhoi se jai school da liba chief minister or akhoi hangang da liba thawal da liba or moirang da mai area di hen chaning daba or imphal mung di hening daba manung da thoi ba conspiracy mayam manipur se pura jontho ga chatho ga toba ka se handi matang da thom dr de hanu matan lan se thom dr khangju khang moye khoi ate shu tum na pura loiram ngani jiri bam da ka su angak pani lam ka se lo ni chin kuki terrorist lam se pata se pombe to pishalam dana loi na koi gi manipuri revenue officer or dc moi manara minister loi na pishalam ne mi di masi yana meticulous plan ni moni tawri se pulap adunu miti mi shama pharaga mon background room da pu chekarga nang koi anambai tangol gi natra nang unl pi natra kain hangna khotna tawra khra phu khon tawra na tadu amu thadok piri ye luckily he survived adun tapulu mo se whole manipur se mo koi gi doriya ba mase chumi japan tapiri se santi koi pame ai laga ki makota ai khutlon ai hanga chege adum musu aina yamna thamoi digi aina yamna aina thagchi wase ko bigino adum akhui tamakta di manipur tamakta adum the prime minister gumba watena mon chief minister highway wani prime na all over india se man control to banina adum gi chief minister amoina adum na to duty to bi diplomacy yamna darkar li but diplomacy should not cost the state so called this separate administration or union territory or akoi gi chakhau digi she book se kak thoga parts log thoga mi da palu haibugum adudi never you cannot concede it honorable chief minister akoi adumbu nimit thadana koni yenge adum yesu personality gi angakpa problem ama akoi hengat na ko thamam thoi you must have the quality to convince the prime minister you must have got the guts to say the prime minister ai wa ma hije ge minute amma khaktang lojege adu ai thad ai lotion jarge notice council haiba institute amalaya si headquarters shillong ne by virtue ahmadi sikkim se jawram de sikkim se bengal lom de chatning mani adu somehow the government of india na nampu to pasandana mini pan sure that means the government nipan sure chief minister nipan governor nipan asigi senior most governors sina mana lieutenant mana ko chairman oyani okay NEC secretary lady koli chehi kuding meeting se sometime delhi the prime minister gi jauna hyderabad house ta tawi sometime guwahati tawi sometime nagaland tawi sometime manipur tawi shillong da tawi apamung punamusiga NEC function se nisum jengbada headed by governor state ki CM chief secretary DGP planning department adugi department ada pulamusi jam the state में mi kuntra mu ni phu mu se loi ne yauri mai demand pun mak loi ni putrok na any city paisa ni ga dori bani na masi mu ne ki padana points mem pu khen khotna loi na ki any secretary the money pigina by virtue of he is the secretary yam madu hoiba manipur so just like as luikam lermi Mr. Rammoiba lermi Pejenemile Mr. RK Falguni Mohsil lermi Manipur cabinet very important ne again sum jenge that please forgive me tabiri ponamak chief minister Nepal lakpada governor Nepal lakpada mai gi subject punma well prepared tawdana laktana governor senior most governor akhi duna man chairman ori banena man mango the point to point high shiga masi amon so ma hairi paisa si yamna kayam ma pubung ngani kayam mangudi gi khulaga sanction ta hongani hai bisi this is akhi phajana budi akhi present budi tawba sometime little forcible way ungang mud khidam matam dir yam limited lebenina made amon mungangani masu matam se munaba it is subject to your presentation ai chehi tara mathoni tho ai urei chehi tara mathoni tho urei ai governor lemni tho urei CM lemni tho unei DGP lemni tho unei unabo sesum jeng oh the chief minister's quality when he presents anyone it should be very meaningful very purposeful
masi punam se loin and it's very presentable at thak sir masini shini shi oidu jade shini shi tawdu bade shini tawdu jade aidan masi paisa se munaga to ribne lakh crore da khai do ribne ai kana se mas undermine to jubne che the honorable chief minister ai no urpodu ni akona pami ado masu lehin ba pami ne khoi ado me aran thabak to bunate honorable chief minister si Biren Singh tabi munna ado me against the khoi phammi se we are your supporter for the chief minister, but we want you to act in a very courageously, and you will have to fight it out for the Manipur people. Chin kuki jone tawdu bisa ran mang aktani ne, we agree with you, but you have to handle it through the home minister, through the prime minister. Achum masi shini sir, aran masi shini haidin masi haid bashunga yaddi. Natra bada dum mo ne cow down to usitam tawdu bada koi tamai de choy. Manipur chief minister the kitang thawa sadar bada koi ikai ne. Akoi de choy ne koi da. Akoi chief minister bu kar man governor akoi home minister ne akoi chief minister prime minister na uno pidri se akoi ikai. So you must fight it out. Manipur can be adom se nomati akoi tikin jit taw na ko ming le hogu da bani. Podi no shi betai. Kada ko sab darkar ne ko phang ba tharuk pai matam lakin adu mungda ne darkar dilai. Akoi shi ri besen waite hoy negotiation to be adum feeler thabiu adum ambassador thabiu law unasi khonasi tawsi hadna but how long moshe so kanuna ai marup ani ne panbi hiba wa ba sa koi to sunatti mo koi suwari bani moi de mana chan leiri bani medical facilities phangdir bani Churachandpur de pu namdadan ada ati silche de pu bayer pu namdan leiri akoi de everything is available mokoi ne khalli se nakan pun mukta lune lambi thingjel ga koi shired oh chin cookie jo my dear friend pangnu ne ne mit pangu ne akoi meiti ni ne akoi na koi de di ne singmani ne yamna akoi miya phabni akoi na koi la na laude ne nange status nang layune nang na kilo makha me ching cha bod kilo me ching cha ge haido hai ga nu ne kham nabuk to pokhai rakani you be in your own shoe nang number 3 tong shoe do nang tongu number 3 tong nang kada nang tongu ya ga de ne we are always for you we were for you and we shall be for you akoi dom phatto no ni khan akoi mi hat pan te ne koi single mi ma den tho je na koi mi se kai to wi athum ka haining de to at tawgunu no ni tawibudi yam lan bani it's a crime We are one. Naturally We are one. Yes. And we will be one. yes exactly koi aima ai kuki ko senior officers kayam liri even na koi shel liri punam police to kayam el kailun sab ko liri ekle khungsai ko liri amud kayam jatwi tamong to kayam mitirung mun ngang muse kayam phaji kholi si dongal sab ko liri b dongal sab ko si liri kayam lutu ll dongal nagalinde lirmi amu mafum kuki kayam ni chief secretary se thangdari not nation of say we don't see their face we don't discriminate their race mi nung shin of ne handak toy be se terrorist sigure mo koi manghan bugum tawre aduna sen have the government of Manipur ki makok la ki mokoi khomjege Sri Biren honorable chief minister please go on make an effort mayam thabiu nomati shod no erkani adu but don't surrender chief minister you are right Manipur me chet tawashunga yaroi adom lerin me chet tarbade prithvi da adom ngawai kananasu Manipur me chet taba question does not arise maduna apavathak tobe mayam punamak loin pun haise thank you mayam Oza yam pazai adu hari ba wai khoi ngasi sahi ma phare lan sahi ani phada wi da thu matam da santi purak poi rasun hai ba hum thamjaraga oza suna mani oza samjai oza mani bu khoi ngasi gi notice ki window gi studio la piraga notice dialogue pu mapung phan bu gi tamakta hanna na thagar phongdok sari loina na yengbi ba khoi punam apuju thank you so much good night